Dobar dan, ja sam Jovana Vlaški, profesor fizičkog vaspitanja. Danas ću vam demonstrirati vežbe za celo telo, a kao rekvizite koristit ćemo flaše napunjene vodom. Učenici starijeg školskog uzrasta mogu koristiti flaše od 1,5 litara, dok mlađi školski uzrast može koristiti flaše od pola litre. Ja ću vam svaku vežbu demonstrirati, a vi ćete ponavljati 10 do 15 puta svaku od njih, s tim što ako ste fizički spremni, slobodno možete uraditi 2 do 3 serije svih ovih vežbi koje vam ja danas pokažem. Pa da krenemo. Najprije ćemo zagrejati malo ruke i rameni pojas. Kružit ćete u ramenu, nazad, pa unapred. Ja ću vam svaku vežbu demonstrirati po nekoliko ponavljanja, a vi ćete raditi bar 15 puta svaku vežbu. Izabrat ćete flaše one težine koje vama odgovara. Najprije ćemo da radimo odručenje i lagano spuštate. Izdah kada dižete flaše gore. Dižete tako da ruke budu paralelne sa podom. Zatim predručenje, napred. Uradit ćemo prvu vežbu za biceps, biceps pregibe. Lagano spuštate dole flaše. Kada ih dižete gore, izdah, kada spuštate udah. Ponavljam, znači svaku vežbu uradit ćete 15 puta minimum. Zatim ispružit ćete laktove, opružiti ruke uz globu lakta i na gore. Za sljedeću vežbu za ramena možete uzeti manje flašice, ako vam je teško sa flašama od litar, i kružite negde u visini očiju. 15 puta ćete uraditi unapred, 15 puta unazad. Trudite se da vam ne padnu ruke dole, nego da budu paralelne sa podom. Sada ćemo uraditi jednu vežbu za leđa. Početni položaj, blagi raskoračni stav, kolena savijena, leđa prava, glava u produžetku kičmenog stuba i lagano vršite odvođenje ruku u stranu. Odižete flaše tako da što više spojite gore lopatice, zadržite par sekundi slobodno, pa spuštate. Uradit ćete ovu vežbu 15 puta. Sada ćemo uraditi jednu vežbu za noge. Radit ćemo čučanj. Stojite u blagom raskoračnom stavu. Kada idete u čučanj, vršite predručenje rukama i nešto na što morate da obratite pažnju je da kolena ne prelaze ravan gde su vam prsti. Znači idete lagano unazad i gore. Ponovit ćete ovih 15 čučnjeva. Sljedeća vežba za noge su iskoraci. Ono na što treba obratite pažnju kada idete u položaj iskoraka, ugao između natkolenice i potkolenice mora da vam bude 90 stepeni kako ne biste opterećivali koleno. I ono što ćemo raditi jeste biceps pregib istovremeno kada idete u iskorak. Idemo sada prvo levom nogom ćemo uraditi. Vi ponavljate ovu vežbu 15 puta. I isto to ćemo da uradimo i sa drugom nogom. Kada smo završili vežbe za noge, stavit ćete neki peškirić na pod ili ako imate neku prostirku strunjaču i uradit ćemo vežbe za leđa i za stomak. Možete uzeti slobodno lakše flaše ako vam je teško s ovim velikim da radite. Kod sljedeće vežbe istovremeno ćemo angažovati mišiće tricepsa kao i trbušnu muskulaturu. Uradit ćemo 3 puta vežbu za triceps. Na 4. put odižemo trup gore i angažujemo mišiće stomaka. Ono na što treba obratite pažnju je kada spuštate flaše pored uveta i kada ih opružate gore, da laktove ne pomerate, nego da laktovi budu fiksirani tu gde su. Uradite 3 puta i odižete trup.
Ovu vežbu ćete ponoviti 15 puta. Nakon nje prelazimo na sljedeću vežbu za koju vam treba jedna flaša. Noge su opružene. Iz ovog početnog položaja provlačite flašu ispod jedne noge pa ispod druge. Ukupno 20 puta. Kada radite trbušnjake, izdah je gore, u gornjem položaju. Noge su savijene, lumbavni deo kičme je zalepljen za pod i provlačite flašu ispod nogu 10 puta u jednu stranu, 10 puta u drugu stranu. Sljedeća vežba koja angažuje bočne mišiće, stomaka, rotacije, 20 puta ukupno. I jedna vežba za donju trbušnu muskulaturu. Dodirujete flašu jednom nogom pa drugom. Također važi da je lumbalni deo zalepljen za pod kako ne biste opterećivali kičmu. I ovu vežbu uradite 20 puta. Zatim prelazimo na vežbe za leđa. Uzet ćete manje flašice kako biste lakše izvodili vežbe. Odižemo gornji deo tela, privlačimo ruke ka sebi. Isto se trudimo da spojimo lopatice, da osjetimo kako nam radi leđna muskulatura. Glavom ne zabacujete unazad, nego gledate dole u pod i glava vam je u produžetku kičmenog stuba. Ovu vežbu ćete uraditi bar 15 puta. Zatim odižemo na izmenično ruke i noge. Glava ostaje u produžetku kičmenog stuba. Gledate ka dole. I treća vežba. Naizmenično odižemo ruke i noge, a sve vreme smo gore. Sve vreme su nam zategnuta leđa. Brojite do 20.